bakunze Jeune Official, reka twongere tubasuhuze tubifurize igitondo cyiza. Mbere rero yuko mujya mu mirimo yanyu ije itandukanye, nimutwemerere tubanze tubagezo amakuru agezweyo muri iki gitondo, aho nubundi amakuru yacu agiye kugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo twabagejeho inkuru zigiye zitandukanye, twabagejejeho abasirikare bagera ku 4,000 bari bamaze kugezwa, cyangwa se abarundi bari bamaze kugera bari bamaze kugera hano muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baje kugira ute, baje kurwana. Iki gitondo rero no mu yandi makuru tubazane muri iki gitondo, hari amakuru atugezeho muri iki gitondo avuga ko n'ubundi izindi ngabo z'abarundi zambutse, ariko nanone amakamyo agera kuri 20 nayo akaba y'ibikoresho amaze kurandirwa, amaze kwambuka. Mu by'ukuri nabyo turaje tubigereho. Amakamyo yuzuye ibikoresho agera kuri 20 amaze kwambuka nonaha. Aya rero amakuru tugiye kugenda tubagezo, ese yambuka gavuye hajya he, turaje byose tubibavire imuzi n'imuzingo. Hanyuma kandi nubwo hano muri kuri zingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bari kwakira donc ibyo bikoresho n'iki byose n'imyiteguro ikomeye cyane, mu rwego rwo kugira ngo na ASM Ventura mu by'ukuri nayo igire imbaraga cyangwa se nayo yitegure neza, maze kwakira undi mukandida mushya mugiye gutungurwa muri iki kiganiro, wamaze gushikiriza ASM Ventura ibikoresho, akaba ari kugushirwa mu majwi rero uwo muntu ko amaze kwiha ibikoresho byinshi cyane, nabyo tugiye kugenda tugaruka muri iki kiganiro cyacu, mukumva iby'ibyo bikoresho, tukaba turi buze no kugenda tubabwira akantu ku kandi. Ibi byose rero ni ibimenyetso biri kugaragaza ko intambara igiye gukomera, intambara igiye gufata indi ntera. Niba hano muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'abarundi batangiye kongera kuri forcinga, ejo twabonye 1000 bigera kuri 4, niba amakamyo y'ibikoresho agera kuri 20 nayo amaze kwambuka, ibi nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Noneho turaza kongera tugaruke gato ku byasezerano cyangwa se ku masezerano basinyanye ku munsi w'ejo, ubwo ndavuga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC Ventura. Nakubwiye nti byose ntago bishobora kugira hanze icyarimwe, turajya tugenda tubabwira buri kintu gishya twamaze kugenda tubona. Ejo twababwiye kubijyanye n'umujyi wa Uvira, ntacyo twigeze dutangaza ku kibuga cy'indege cya hano i Goma, ariko muri aka kanya ibi nabyo tugiye kugenda tubabwira uko byifashe. Muraza kumva ibyo amatwi yanyu atari yakigeze yumva muri iki kiganiro, bigendanye n'ibyo bavuganye cyangwa se mu basezerano ejo bavuganye. Turaza kugenda tugaruka no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, turababwira ku bijyanye n'ubundi n'ibice duhungu tuvugana kuri front line byifashe bite, ese biramutse bite ku kibuga cy'imirwano, imurenge baramutse bate, muri Uvira baramutse bate, Masisi, Rucuro na Goma ho bibyutse byifashe bite. Ibi byose nibyo tugiye kugenda tubagezo muri iki gitondo, tureba no mu karere k'ibiyaga bigari. Umuhora wa hormone rwose hano ho uraza gusiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika imanitse amaboko, ubwo ndavuga muri hagati ya ntambara ya Israeli, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhora wa hormone uraza gusiga ikibazo rwose byakomeye bitewe n'iki, n'igitoro. Igitoro cyabaye igitoro, imodoka ubanza abantu benshi ari buze kugira gute kuziparika. Ibi nabyo turabigarukaho. Hanyuma rero bakunze Jeune Official, niyo makuru tugiye kugenda tubagezaho, twabashije kuba tubatunganyiriza. Icyo mbasaba rero ni ugukora like kuri iki kiganiro, ni ukubibutsa gukora kuri like, hanyuma ubundi ibindi byose tukaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka tubanze dutumikira abadutumye, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya
namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyatangire tuyinjiremo mu buryo burambuye. Nizere ko mwese muri amahoro mumeze neza cyane. Mugiye kudukurikira rwose mwese mumeze neza cyane, abinkwakuzi mwamaze kuba mutera gatebe rwose mukicara kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Ubwo rumaze kuba ikaze, ubwo nizere ko nanone mwamaze gukora like ndetse mwana sharinze. Reka rero amakuru yacu tuyinjiremo muri aya makuru rwose muri iki gitondo mwumve uko ibintu byifashe. Nababwe ni ku munsi w'ejo twagarukaga ku bigendanye n'abasirikare bagera ku 4,000 byo havugwaga ko bari bamaze kwambuka b'Abarundi baza hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi yatubwiraga ko ibi 4,000 byamaze kwambuka byari byagiye hariya imurenge, aribwo n'uyu muryango w'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wahise usohora na raporo ugaragaza uburyo Kiwazarendo izi ngabo z'Abarundi FDL na FARDC babangamira cyane abaturage b'abanyamurenge, bakabura uko barema amasoko, imiti bikabura uko bibageraho, byose mbese ubuzima hari ababuhagaritse. Ibyo byose twe twagiye tubigarukaho muri iki gitondo. Rero andi makuru mashya atugezeho nuko n'ubundi bivugwa ko izi ngabo ziri hano cyangwa se ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, iki gisirikare cy'u Burundi nabwo hari abandi basirikare bambutse muri iki gitondo nk'uko abakora ari kugenda tugeraho, aho bivugwa ko ngo hariya mu kiyaga cya Tanganyika amato yazindutse ari menshi cyane, n'ubundi atunda abasirikare abajyana he, nta handi arimo kubajyana, arimo arabajyana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi bagiye kurwana, aho bagiye guhangana na AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Bakunze Jeune Official, ndagira ngo bamenyeshe ko ibintu hano byakomeye, ibintu byamaze gufata indi ntera, kuko ingabo ziri kwiyongera hano. Nyamara nubwo bari ingabo ziri kwiyongera, twabonye ko hari amasezerano impande zombi zamaze kugira gute, zamaze gusinyana, bemerekanya ko ndetse muri Uvira MONUSCO igomba kuza akabari y'ibirimo. Murumva ko ibintu hariya birakomeye. Navuga ko ku ruhande rumwe biragaragara ko amahoro agiye kuboneka, ariko se kuki niba amahoro agiye kuboneka, kuki izi deployment ko twakabe tubona ahubwo bari kugabanukayo, ko atari ukuri force, katari ku bimwe bita ngo kubadirisha, ko batari kubadirisha, ko bari kuri forcinga, ko bari kongera abasirikare, ko batari kubasimbuza. Tuvuge kwa kundi bamwe bavayo abaho bari abandi bakaza kubasimbuza, aribyo bita kubadirisha, ko ahubwo bari kuri forcinga, ko bari kongera imbaraga. Ibi biragaragaza iki? Ibi biracura iki? Ikiro ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko imirwano ari imirwano, mu gihe nyamara turuvuga ko ngo basinye, ariko nanone ku rundi ruhande tukanasanga nubwo basinye indege bari kurwana n'ubu ngubu mu kirere hano, intambara imeze nabi, ikirere kisa naho kidateze kuvamo drone za gisirikare ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugira gute, zikomeje kugaba ibitero. Ibintu birakomeye, navuga ko rwose nta kimenyetso n'iki na kimwe kigaragaza ko intambara igiye kurangira. Ingabo ziri kwiyongera za P5 hano, ibintu byakomeye. Hari amakuru nifuza ko twagarukaho, ariko nkifuza ko twagarukaho ndi na mugenzi wanjye Vincent. Hari amakuru avuga ko hari amakamyo agera kuri 20 y'intwaro amaze kwambuka, ndetse ngo yamaze kugera hano mu gihugu cy'u Burundi aturutse mu gihugu cya Tanzania.
aya makamyo rero akaba ari ay'ibikoresho n'ubundi by'intambara bigiye kuza kurwana he, bigiye kuza kwifashishwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Donc iki ni ikimenyetso kindi simusiga kigaragaza ko igihugu cya Tanzania kiri hano muri iyi ntambara, cyaje muri iyi ntambara mu buryo noneho bweruye, mu buryo bugaragara, batangiye kugenda bigaragaza mu buryo bugaragara. Ukibaza rero impamvu ki Tanzania yatangiye kugira akaboko gakomeye cyane muri iyi ntambara, warebesha amaso wanabyanariza bikagucanga. Ibintu hano birakomeye. Ariyo mpamvu ubu tuvugana abantu benshi ibyo mwari muzi bishobora kuza kugenda bibatungura, mukabona nk'izi ngabo za Tanzania zimwe batangiye kugenda bazifatira ku rugamba, bakavuga bati reka tuzohereze muri Tanzania, bakazishyira no kuri televiziyo cyangwa se ku marezo sosiyo abantu bakazibona. Iyo ni inkuru itugezeho muri iki gitondo, ariko navuga ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye n'aka na gato. Ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa naho umwuka w'intambara watangiye kugenda ugaragara, nyuma y'uko na hano muri Uvira bavuga ko MONUSCO igomba kuzayo, ariko kugira ngo bigaragare cyangwa se ize, ahubwo abazarendo bakaba bari kugenda bipanga akazi. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Paita. Urakomeye? Ndakomeye Imana. Vincent, ngo ikaze muri aya makuru, muri iki kiganiro cya mu gitondo, aho ngira ngo duhere kuri iyi nkuru ivuga ko igisirikare cy'u Burundi ngo rwose ngo cyakiriye amakamyo agera kuri 20 y'ibikoresho cyangwa se yuzuye intwaro. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo muri aya masaha. Nibyo ni amakuru nabonye nsha Pacifique Ninazwe. Pacifique Ninazwe n'undi asanzwe ahagarariye ishyirahamwe cyangwa sosiyete sivile bita Fokode, ikaba yarakoreraga mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyirayo yarahunze, n'imibwi yahunze ahungana nayo mu gihugu cy'Ububiligi. Ubwo ari mu kiganiro kuri X na bagenzi be basobanura uko intwaro zo muri Kabas Bujumbura zahiye, yagaragaje ukuntu ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bubona n'izindi ntwaro bukazohereza igihugu cy'u Burundi. Ari nawe yagaragaje ukuntu abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Burundi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bagenda nta ntwaro bajyanye kubera ko izo bari bakwiye kuba bajyana zahiye. Kugaragaza yuko nibura amakamyo agera muri 20 atwaye intwaro mu cyumweru gishize yinjiye mu gihugu cy'u Burundi, avuye mu gihugu cya Kenya aza mu gihugu cya Tanzania, noneho akomereza muri bita Mukoni. Mukoni kabiri mu gihugu cy'u Burundi. Akavuga yuko izo ntwaro zavuye muri Kenya zijya muri Tanzania, hanyuma zijya mu gace bita Tanga muri Tanzania. Izo rero nazo zikaba zaravuye muri Tanzania zikomereza mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo n'ubundi zifashe bamwe mu barwanyi bitozaga batozwa n'igihugu cy'u Burundi, barimo P5, barimo Imbonerakure, barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo ingabo z'Abarundi ndetse na FARDC. Bafashe n'ubundi gukomeza kubona intwaro barwanisha mu gihugu cya Kongo. Ariko bikavuga yuko izo ntwaro harimo n'izo batewe intungamo n'Ububiligi, bakaba bamaze kuzihabwa. Ejo bundi rero mu gihe bomukaga harimo abagiye za Baraka bagera mu 1000. Yego, barajyanye intwaro nshyashya bakomeza za Fizi, za Mwenga ndetse na za Uvira. Byose rero bikaba bikomeje kugaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwitegura ndetse gikomeje kubona n'intwaro nshyashya ziturutse imihaga yose. Vise, turimo turabona barimo bararifosinga, ndavuga kongera ingabo, tukabona intwaro zirimo ziragenda ziyongera ziza ari nyinshi cyane, ariko nyamara hari amasezerano yasinywe agaragaza ko hari amahirwe yo kuba intambara yahagarara, bahagarika intambara. Ibi byo turabyita ngo iki, kuba aya masezerano yavuye gusinywa, ahubwo akaba ari bwo bigaragara ko imyiteguro y'intambara yongeye gukara cyane ku birenze uko byari bisanzwe bimeze?
amasezerano yasinywe ntabwo ari amasezerano atanga icyizere ko intambara izahagarara, kubera yuko urebye ibikubiye muri aya masezerano ubona yuko M23 no kuyasinya yashyizweho igitutu. oya nanone kandi none se bava badasinya hari icyo bari kuba? Ndabikwereka impamvu mwereka ko yashyizweho igitutu. ngaho yitwereke nta kibazo. urebe itangazo M23 yasohoye ku rukuta rwabo rwa X, yanditse yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza gukoresha amagambo y'uburyarya, ugakoresha amagambo abugaragaza neza muri diplomasi, yego, bakajya mu biganiro ariko bakomeza kurwana. Cyonyine ni ikikwereka yuko M23 ntacyo yiteze mu masezerano yasinywe. Niba baragiye mu biganiro ku wa mbere bakagera ku munsi w'ejo ku wa gatatu n'ubundi bakiraswa bari mu biganiro, ariko bakemera gusinya ayo masezerano batigeze bavuga ku mpamvu yo kubarasa, kugera ejo barabarasaga. Ntabwo M23 yaba itarimo igitutu, iba yarasinya ari amasezerano, kubera yuko amasezerano kuvuga ngo tugiye gushyiraho uburyo bwo kugenzura agahenge ndatabaho katarigeze kubahirizwa. Nta kintu na kimwe kivuzwe ku bitero mukomeje kugabwaho. N'ayo matangazo mw'ibyo byasinywe nta namwe yigeze habamo kwamagana igitero cyinshi Wiringoma, nta namwe yigeze habamo kwamagana yenda muri preambire ibyerekeranye n'uburyo abanyamurenge bakomeje kuraswa ndetse na bloquis humanitaire, uburyo bakomeje kuvuga kugeza ku masoko, kugera ku bitaro ndetse n'ahandi. Byose birakwereka yuko M23 mu buryo bwa diplomasi nta mbaraga, ahubwo yahisemo gusinya kugira ibone ivuyeyo. Ni itangazo rigizwe n'amapaje arenga 3. Baragaragaza uburyo harimo uburyarya, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje uburyarya, bukomeje gutegura intambara, bukomeje kwereka amahanga uburyo bwo bwifuza amahoro kandi ntibubishyire mu bikorwa. Ntabwo wajya mu gusinya amasezerano ngo urangize usohora itangazo nk'iryo ukavuze ibyo wavuze mwasinyanye. Nta na rimwe higeze hasohorwa itangazo rigaragaza yuko hari icyasinywe, yaba ari nawe bitanyuka ntabyo yigezaga yandika, yaba ari dekarade kimwe ntabyo yanditse, yaba ari nata ntabyo yanditse, yaba ari ku rukuta rwa M23 ntabyo yigeze byandikwa. Bitandukanye n'igihe basinyaga amasezerano Declaration de Principe Doha, basohoye amatangazo. Umuntu wese wo muri M23 ugira X yagize icyo avuga ku byasinywe icyo gihe, yaba ari Paul Kadire yaba ari n'ibindi. Ariko uyu munsi nta kintu na kimwe ku nkuta zabo bigeze bandika, keretse kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa, uburyo bugenda bwitwara n'ibiganiro biri kuba. ariko twabonye bavuga ko Uvira ingabo za Kongo zigiye kuvamo hakabamo MONUSCO. icyo ni ikintu nanone wabivuze gute aba yabeshye kuko ibyo ntaho byanditse. Cyanditse yuko EGVM Expanded Joint Verification Mechanism ikizakorwa, hazabaho abasirikare ba M23, habeho abasirikare ba FARDC, habeho ICGR, yumbuza ICGR, muvuze u Rwanda, muvuze Burundi, muvuze Uganda, Tanzania, Kenya, Angola, Zambia. Habemo abasirikare nabo baje muri joint Expanded Joint Verification Mechanism, bajye bagenzura yuko agahenge kubahirizwa, bajye mu mujyi wa Uvira, bajye mu mujyi wa Bukavu, bajye Goma, bajye n'ahandi, kureba ko agahenge kubahirizwa. Noneho ikizakorwa nuko mu gice kirimo umutekano muke cya Uvira, abasirikare ba MONUSCO bazabasha kujya bakijyamo, ariko bidakuramo Wazalendo, bidakuramo FDLR, bidakuramo ingabo z'Abarundi, bidakuramo FARDC. ko numva ibyo ntacyo bifasha n'ubundi ASM23 muri ibyo bintu byose. Ubwo nakubwiye yuko ari igitutu, ariyo mpamvu bayasinye. Ikindi nuko mu minsi izazafatwa kubitera ya MONUSCO bazenguruke Kivu mu bice birimo M23 bareba uko umutekano umeze. Abo basirikare bose mubwiye bari muri kubutera, bazenguruke na Nord Kivu, ubwo bakagenda bayigwisha ahantu runaka bagatembera bakareba.
bashobora kubikora, bashobora kuhazenguruka batagiye hasi, ariko kuhazenguruka nabyo ubyumve. Niyo bazazenguruka ino za M23 ero kubutera zizaba ifite ibikoresho by'iperereza bimeze bite, ntawamenya. M23 rero kwemera gusinya ibintu nk'ibyo bitayifitiye inyungu. Kandi nabonye nejo babisinye hari umubyeyi warasiwe Minembwe. Ibyo rero ni ikikwereka ko M23 iri ku gitutu, yasinye ku gitutu itayasinye ibishaka. Ni ikibazo gikomeye cyane, tuzakomeza kugenda tureba. Hanyuma Service, wenda urakoze utugaruye kuri aya masezerano, twagiye tubona yuko biri kugenda bisohoka gake gake ibyasinywe muri aya masezerano, byagiye bibera muri aya masezerano. Tubwire, nta kindi kirasohoka gisha cyagiye hanze ku bigendanye n'ibyo baba barasinyanye? Uyu munsi biteganyijwe yuko haza gusinywa andi masezerano yerekeranye n'iby'ubutabazi. Biramutse bidahindutse nibyo biteganyijwe yuko baraza kuvuga ku ngingo y'ubutabazi, habe hagira n'amasezerano asinywa hagati ya AFC-M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Icyo biteganyijwe ntabwo byari byatangira ngo basinye, ariko birateganyijwe ko baza gusinya. Vise, dusoza kuri iyi ngingo tureka turebe ahazaza ha M23. Ese ni ugusenyuka cyangwa urabona intego yari ukugera muri guverinoma nk'uko ari nayo gahunda? M23 ubona yuko iri mu mayira abiri. Icyambere iri mu buryo bw'uko ishobora gusenyuka. Icya kabiri iri mu buryo bw'uko ishobora kwinjira mu nzego z'ubutegetsi bwa Kongo. Genda udusobanura kimwe ku kindi kugira ngo tubyumve neza, udushiremo wanarize, utubwire neza, uduhanarize. Icyambere nabivuze yuko ishobora gusenyuka. Urebye M23 igitutu iriho ku buryo mpuzamahanga bushobora gutuma isenyuka, kuko ishobora gucikamo kabiri. Ati ishobora gucikamo kabiri gute? M23 ubona yuko yifashe uduce tumwe na tumwe, birangira kominote mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye binshyizeho igitutu, rimwe na rimwe ikanabivamo. Wabonye ko yavuye muri Warikare, wabonye ko yavuye muri Uvira, ntabwo yavuye mu buryo babishaka, kuko yavuye mu buryo bw'igitutu. Birakwereka yuko kuba yava mu buryo bw'igitutu abaturage aribo bababarira, n'abaturage nibo bari bayoboke ba M23 bashobora kuba bakivumbura bitarangira M23 icitsemo kabiri nk'uko byagenze 2012. M23 ishobora gukomeza intambara. Yakomeza gukomeza intambara, amahanga akabona yuko idashaka amahoro. Amahanga akaba yayizimiraho rimwe bitewe n'uko Kinshasa ikoresha imari yayo mu kwerekana M23 n'umutwe w'inyeshyamba ugamije kubuza abanyekongo umutekano. Icyo ni icyambere kikwereka yuko ishobora kuba yasenyuka. Icya kabiri, ishobora kwinjira muri politike mu gihe ibiganiro bishobora kugera ku masezerano arambye aganisha nyine mu kumvikana. None igahinduka umutwe wa politike, bakajya mu nzego za politike z'ubuyobozi, bamwe mu basirikare babo bizerwa na Kinshasa bakaba bajya mu nzego z'umutekano, ariko atari bose nk'uko wajya ubona bagiye bagaragaza yuko ibi byigeze binagaragara, byigeze binasohoka yuko abazinjirwa mu butegetsi hazagenzurwa imyitwarire yabo, abazashyirwa mu gisirikare cyangwa mu gipolisi hazagenzurwa imyitwarire yabo, ko batigeze bahemukira guverinoma ya Kinshasa cyangwa batigeze bayigambana cyangwa bayisuzugure, cyangwa harimo abapinga ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa ibindi bikorwa byabangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo nacyo nibiramuka byemeye yuko amasezerano bayumvikanaho, noneho bakajya mu nzego za politike n'inzego z'umutekano, intego ya AFC-M23 yo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa izaba iguye mu mazi. Aritere mu rubyiruko rukunda gukoresha ngo bari mu mazi, ngo biguye mu mazi, kuvuga yuko bitageze ku ntego bifuzaga. M23 yo yifuzaga yuko igenzura igice cya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ariko icyo gihe ntabwo izaba igeze kuri iyo ntego. AFC yazanye indi turufu ivuga yuko ishaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, noneho bakagera Kinshasa.
icyo gihe ntabwo bazaba bageze ku ntego yabo, naho tuzatubona yuko M23 ibaye nk'isenyutsa kuko na Twirwaneho na AFC byose bibaye ishyaka rimwe bagiye gusangira ubutegetsi na Tshisekedi. Tugiye gusangira ubutegetsi, ntabwo uzaba ufata ibyemezo, bazaba bagufatira ibyemezo. Kugira ngo twifuzaga yuko Nord Kivu na Sud Kivu byigenga bizaba bigezweho. Icyo gihe gushinga igisirikare gicunga abaturage ba Mirenge nk'uko babyifuzaga amasezerano ya 2009 ntabwo bizaba bigezweho. Ibyo bisa n'ibya mbere byo gutenyuka. Bishobora rero kuba byaba mu gihe amasezerano yaba amaze gusinywa, noneho abatumva kimwe n'abo ngabo bagasubira mu ishyamba, akabahagabutse n'ibice bibiri n'ubundi. Ikindi M23 ishobora kuba abarimo bashobora gucika intege cyangwa gusenyuka kuko nabikubwiraga. Kubera nyine ibi byose navuze, harimo igitutu, harimo abaturage kuba nabo ubwabo bazaba bavuga ati twebwe duhora dupfa amanywa n'ijoro. Urabona abaturage ba Minembwe uko bapfa, wabonye ba Masisi uko bapfa, wabonye ba Kare uko bapfa, ubona uko abaturage ubukene bamereye nabi. Abaturage ntabwo ari agaseseshwa rumuri. Ugiye mu mujyi wa Goma urabibona ko abaturage bakennye, ugiye za Masisi urabibona, ugiye za Sake, ugiye za Bukavu urabibona, ugiye za Minembwe urabona ko abaturage bakennye, nta faranga bafite, ibyo kurya barabibona ariko bikeya, barabibona bidahagije. Umuturage ushonje kumuyobora biragoye. Umuturage ubona yuko mwene wabo mu gitondo bamurasa, nimugoroba bamurasa, kandi igituma bamurasa ari uko ufite intwaro, kuba yakwivumbura ibyo ngibyo byaza. Ibyo rero nabyo ntabwo bibaha garanti yo kuba baramba ku butegetsi mu bite bagenzura. Hanyuma rero tubwire, urabona ute ku bigendanye no kuba bagera muri guverinoma? Ariko igenda mbona kugira ngo amahoro arambye abashe kubaho n'uburyo M23 yenda iveho cyangwa ariko amahoro arambye ashoboka. Hari ibyo mbona nabyo byashoboka. Icya mbere ni uko habaho ibiganiro byimbitse kandi byizewe. Leta ya Kinshasa igomba kwemera ibiganiro bidashyiramo amananiza nk'uko bigenda biba. Yego, urabona ko leta itavuga n'amananiza akabije. Mu gihe leta ya Kinshasa yabyemera ikaganira na AFC ariko nta mananiza akabije izana, ndetse n'ino mitwe yitwaje intwaro igakira inyungu z'abaturage imbere, amahoro arambye yaboneka. Ari gace rero abahuza bafite badafite aho babogamiye, kandi amasezerano agashyirwa mu bikorwa mu buryo bw'ukuri, atari mu mpapuro gusa. Urabona ko M23 kenshi na kenshi ivuga yuko idatera uko yitabara, ariko bikarangiza ifashe ibice. Ariko hakuma amagambo ya politike bavuga, bakavuga yuko bashaka kugira Kinshasa. Icyo gihe rero uvuga ko ushaka kugira Kinshasa, leta yo mu nshingano zayo iba igomba kukurwanya nk'umuntu udashaka yuko abaturage batekana, kandi mu mategeko leta ibibyemerewe. Icyo gihe abaturage ntabwo ubwo mutwe uvuga yuko ushaka kugira Kinshasa, kandi leta ihari nyine igomba kurwana kugira ngo irwane ku busugire bw'igihugu, ntabwo bakubona yuko waharanira inyungu zabo. Icyo gihe uyu mutwe, yaba ari umutwe wa AFC M23 n'amakomponenti yawo ndetse n'indi mitwe, mu gihe bakemera kurwanira inyungu z'abaturage, bakajya mu biganiro bakaganira nta buryarya, na leta ikemera kuganira nta buryarya kandi nta mananiza, n'ibivuyemo bakabishyira mu bikorwa, amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaboneka. Ikindi ni uko habaho ubutabera n'imiyoborere myiza bihamye. Yego, iyi mpamvu y'ubutabera n'imiyoborere myiza bihamye ni uko biri mu mpamvu zikomeye zituma ino ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashira. Abakoze ibyaha ntabwo bahanwa, usanga bari mu buyobozi, usanga abaturage batabona ibyo bifuza, usanga imitwe itwaje intwaro yemeza kwiyongera kandi bikagirwamo uruhare n'abayobozi. Byose mu gihe abayobozi bakumva yuko imiyoborere myiza ibareba kuyiha abaturage ubutabera, wakoze icyaha agahanwa, kandi agahanwa hakurikijwe amategeko y'igihugu adakandamiza bamwe. Ibyo rero byatuma igihugu kibona umutekano kandi kimererwa neza. Ikindi ni uko hagomba gucungwa neza umutungo kamere Kongo ifite. Urabizi ko Kongo ifite amabuye y'agaciro menshi, cyane cyane nko mu burasirazuba bwa Kongo. Ubona yuko hari amabuye menshi ari natuma haba nk'isoko ry'intambara. Icyo gihe mu gihe amabuye y'agaciro amafaranga avuyemo yakoreshwa neza mu bikorwa remezo, mu guha abaturage ibyo bifuza, icyo gihe nacyo igihugu cyabona umutekano. Ibihugu byo mu karere nabyo bikwiye kuba bigira ubufatanye bushingiye ku kuri.
u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, ibihugu byose bikikije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe tagira ubufatanye bushingiye ku kuri atarimo kuriganya. Iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabona amahoro. Ariko igihe cyose ibihugu bituranye na Kongo bizajya bishaka inyungu zabyo kurenza inyungu z'abaturage ba Kongo. Ntibishoboka ko igihugu kizabona umutekano. Ariko igihe cyose ibi ngibi bizagerwaho, ibihugu yaba Kongo, yaba u Rwanda, Kongo Brazzaville, yaba u Rwanda, yaba Burundi, yaba Kenya, Tanzania na Uganda, bizasemera umugozi umwe bikumva ko Kongo yagira amahoro bashingiye kuri diplomasi, ishingiye ku kuri, amahoro arambye azaboneka. Ikindi kandi gikomeye kitari agatesheshwa rumuri ni ugutera imbere ubuzima bw'abaturage. Bazabona ko abaturage bakwiye kubaho nta mugunda, nabyo bizatuma igihugu gitera imbere kandi kibashe kugera ku byo cyifuza. Vice tusimbuke tujya kuri iyi nkuru, wenda tugigaruke no kuri iyi nkuru turebe ibindi bintu ASF ishobora kuba yaganira na leta. Nanone turaza kugenda tubirebaho, ariko mbere uko tubyinjiraho tunabireba tugaruke gato. Hari amakuru azindutse avugwa ari ku marezo sosiyo agaragaza ko ngo Joseph Kabila ngo yaba yasutse ikintu cyitwa igikoresho hano muri ASM 23. Ibi byo urabivuga hiki na yahe makuru yandi mashya urimo uragenda wakira kuri iyi ngingo? Ni ibivuga yuko ashobora kuba bahaye intwaro, ariko ntabwo basipesifiye bavuga ngo ni intwaro zinizi bagaragaza ubwoko bwazo. Ariko amakuru yagiye hanze nyine avuga ko hari intwaro yabahaye mu gihe yari ari mwa bino bice bigenzurwa na AFCM 23, harimo drone, harimo misile ndetse n'ibindi. Ariko nta source yisenga iragira ibivugaho. Ubundi ababivuga n'abari ku butegetsi bwa Kinshasa, kandi bazwe ko bashobora no kubivuga mu buryo kugira ngo bagaragaze Joseph Kabila nk'umuntu mubi ufite uruhare rukomeye mu ntambara no kwenyegeza amacakubiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko abo mu ishyaka rya UDPS bakunze kumugaragaza nk'umuntu uri ku ruhembe rw'imbere muri AFCM 23 mu gutuma intambara yaba n'urukivu yaba Sud Kivu itarangira, ndetse no kubangamira ibiganiro biva izi mpande zombi, yaba uruhande rwa leta n'uruhande rwa AFCM 23. Ntabwo Joseph Kabila ubwe ari wabyitangarije cyangwa AFCM 23 aba ariyo ibyivugira. Naba ari ku ruhande rwa leta bigaragaza yuko yaba ari intwaro zikomeye zirimo drone, misile, uruhande ruhanganye na Kinshasa. Vice tubaye nk'abagaruka inyuma gato, tugarutse nk'inyuma wenda tukareba ese ASM 23 uyu mugabo wundi izi ntwaro yaba yazikuye dukurikije situation arimo bigeze ubu kugeza ubu, dukurikije situation ntabwo ari muri situation y'intege nkeya kubera yuko atari ku butegetsi, yaba muri situation y'uko adafata icyemezo. Ariko mu buryo bw'amafaranga birazwi ko Joseph Kabila ari mu bakire ba mbere ba kino gihugu. Umuntu ayoboye imyaka igera muri 18-19, igihugu gifite amabuye y'agaciro angana gutya, yibitseho imari. Papa we yakiyoboye imyaka nayo itari mike igera muri 7. Urumva yuko afite amafaranga menshi. Ibyo byose rero ubyegeranyije bituma abasha kubona amafaranga ku buryo bugura intwaro bitamugora. Ashobora no kuzisaba ideni abasezeranya yuko azabishyura nk'uko na se yajyanze bafite ideni. Ibi ntabwo ari byo byamukira mu ntege nkeya ku buryo atabona ibikoresho. Kuko nta cyemezo afite mu rwego rwa politike, ariko mu rwego rw'umutungo ntabwo hagira ingano. Njyewe aho mvuga icyo nshatse kuvuga ni ese yazinyuza hehe, yaba ziguze he, gutyo zizabageraho zite? Nicyo kintu nagira ngo wenda turebe. Aho kuzinyuza biroroshye, ashobora no kuzinyuza mu bice bikontororwa na guverinoma, kubera yuko turazi yuko igice cya Kinshasa kurya ruswa ari ibintu byoroshye. Kuba yabinyuza mu bice bikontororwa na guverinoma biroroshye. Kuko twagiye tubona abasirikare bagiye bagurisha intwaro n'imitwe yitwaje intwaro, bagiye bazigurisha n'abantu benshi bo muri FDLR n'abantu muri M23 itangira, bagiye bagura intwaro n'abantu bo muri leta. Biroroshye rero ko n'ubundi yazinyuza muri leta zikaza zikagera mu cyo bikontororwa na AFCM 23. Vice tuza kuri iyi ngingo rero turebe ese ni kugira ngo ibintu bigende neza cyangwa se vetura nayo bibe balance bigende neza, yo ni nk'iki ishobora kuba yakwempoza cyangwa se
yaporopoza muri ibiganiro iri kuganiramo cyangwa muri amasezerano iri kugira ngo isinye na Kinshasa, ibyo nabyo bikagenderwaho bigatuma nibura bigaragara ko hari akantu donc nibura hari ingingo iyirengera abafite bagize. Situation M23 irimo ntabwo iri muri situation ya imposition, ntabwo ifite imbaraga zo kwimpoza ku rwego mpuzamahanga, kubera ko diplomasi ya M23 navuga yuko iri wiki rero iyo diplomasi yawe iri wiki ntabwo ushobora kwimpoza. Icyo bakora nuko babanza kubaka diplomasi, yamara gukomera nari kubwiye ko ari diplomasi economique, yamara gukomera niho imposition yashoboka, ariko urebye imbaraga bafite muri diplomasi ubu ngubu ntabwo bashobora kwimpoza ngo bigire icyo bitanga. Aha, ndumva rero Vincent ibintu bitorosha ahangaha, niba rwose badashobora kwempoza turaza kureba ese iki kibuga cy'indege cyo barakivugaho iki, cyari byari byagiye bigaragara ko iyi miryango mpuzamahanga yo rwose yifuza ko cyafungurwa ndetse na Kinshasa nuko yewe na n'Ubufaransa ubona ko bubishishikayemo. Ubwo turakomeza kugenda tureba ibyari by'uko biraza kugenda. Nibyo nakubwiye yuko uyu munsi bo baraganira ku byerekeranye n'ubutabazi, kandi harimo n'ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse na Bukavu. Iyo chapitre nabo babone bayishireho umukono, iyo protocole nayo uko byagenda kose igomba kujyaho umukono, biramutse ntagihindutse uyu munsi byarara birangiye. Twigarukire, reka turebe sasa twinjize harya ni mu burasirazuba bw'isi, twinjize bwo hagati. Tubwire ho bimeze ku rugendo Perezida Paul Kagame yagiriye muri Congo Brazzaville. Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we Sassou Nguesso, nyine n'ubundi Kagame yagiye na kino gihugu aho uyu muperezida agiye kurahira n'ubundi. Biteganyijwe yuko uyu munsi ashobora kuza kurahira nta gihindutse, ariko ko biri buze kugenda kuko nta tangazo turabona ribihindura. Perezida Kagame rero yagiye yaza no kwakirwa na mugenzi we, ibihugu n'ubundi u Rwanda na Congo Brazzaville bisanzwe bibanye neza, ariko mu makuru nabonye agiye Kinshasa nuko n'ubundi biteganyijwe yuko Tshisekedi nawe ashobora kuza kujya hano muri Congo Brazzaville nawe kwitabira irahira rya mugenzi wiwe. Yari amakuru nabonaga abantu bibaza niba Kagame ashobora kuza guhura na Tshisekedi bakagira yenda icyo baganiraho, ariko nta rwego na rumwe ruragira icyo ruvuga niba biri buze kubaho, yaba ariko nta kiravuga, ariko n'u Rwanda ntacyo ruravuga. Turategereje kureba niba yenda baza kuganira nyuma y'uko uyu perezida aza kurahira. Dukomereje mu burasirazuba bwo hagati, bivugwa nuko n'ubundi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kumvikana bizakomeza kugorana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko kuri uyu wa gatatu igisirikare cyazo cyahagaritse burundu ubucuruzi bwose bwinjira n'ubusohoka muri Iran bakoresheje inyanja, mu gihe Perezida Donald Trump yavuze ko ibiganiro na Tehran bigamije kurangiza intambara ishobora gusubukurwa muri iki cyumweru. Ibintu byatumye ibiciro bya peteroli bigabanuka ku munsi wa kabiri wakurikiyeho, ariko ntiturabona nyir'ubuna niba koko biri buze kuba cyangwa bitari bube. Ikindi nuko nabonye Iran ivuga yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Amerika bakomeje koherezanya ubutumwa butandukanye buvuga uburyo bahura bakaganira. Ikindi kivuga muri Congo magarutse nuko uwo bita Land ya Kotipala n'umwe mu bari batanze icyifuzo yuko Minisitiri Shabani Ruko yeguzwa. Ubu ngubu yamaze kwirukanwa mu ishyaka ryiwe ku buyobozi kubera inyobarwa yari yanditse, kuko bamwe muri bagenzi be batangiye kumwihakana bavuga yuko yabatsindiye. Tugarutse mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Goma urabizi yuko ejo bundi habaye skandale, bamwe bavuga yuko hari umugabo wabuze igitsina. Rero Dogenga bakaba meya w'umujyi wa Goma yakanya n'amakuru avuga yuko nta muntu n'umwe udafite igitsina mu mujyi wa Goma. Avuga yuko abantu 9 bari bafashwe na polisi ya AFM 23 bamaze nibura amasaha 72 bafunzwe babazwa, ariko baje gusanga yuko barengana ko abantu bakekwaga yuko babuze igitsina babifite. Avuga yuko wari wafunzwe nawe basanze bamurenganya yamaze kurekurwa ubu ngubu, ko ngo babitangazaga ari uburyo bwo kubiba umwuka mubi, ariko urumva nyine nka meya ntabwo yabyemera kuko aramuje atabyemeje.
yabacira igikuba muri Rwanda bigatuma abaturage bagira ubwoba. Ikivugwa ikatangana nuko uwitwa Yannick Kiyungu Mwanza ubu yamaze gutabwa muri yombi afungiye ikishaka nuko uvuga akaba ari umwe mu bacinze sosiyete y'abakatange we afatanyije n'uwo bita Rufaire Matuta Mitsara ko bafunzwe ariko bakaba bamaze kugezwa ikishaka nk'uko bivugwa. Gutembora haravuga yuko abarimu bakoze imyigaragambyo kubera yuko badahembwa badahembwa nk'uko nari nabitubwiye. Niba twasubiza Fayita. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Yes, bakunze Jeune Official, reka duhinira aha, nta bindi byinshi dufite rwose byo kujyamo, dukomeze kugenda tubakurikirana andi makuru, tuze gusura mu yandi masaha tubahasho. Mwakoze cyane. Ciao.